drama. Hey! What does ye a chuma? It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep yeah, I'm sorry. Obiet minumbi. I just attend for one woman for down for any the onion fear do me. FDA. I should share sa a dreading cat to him. Adia to say a ye. Kumawood TV. Amansane. Yena yedimu. So I'll shoot you straight. I was young for William Pempens. Where do they? Now go for family dish. Maybe this is Brunia who fed you. No, best see Trodo Amatua. Pia. Anima, nothing. So 3 days in the malaria. No, my God, to make us a pop. Men check with a malaria crown, many baby pa. I saw Minda na ya brain pocketachi. Me nim send ya mitintino. Me bano, me boa me ho. Mo aso adro ni nie. Dawood heba Mr. Adro we me yire dom sima. As a corner for what my magic wedding. Dawood about Mr. Adia Mammy dish ya chess or call bit to my friend to see. Bra, Bema, we didn't tell. Dawood about Mr. Savinina running it. And Cratui FDA Jatu. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal. Mama, emomungina chene mo akwa baby. Ene ya wada. Yan fast dama papai obadi so wa hwe me no mi no so ama ene so aba betuye ko adwumede ene de bro. Efi sabre ya ekusise no twe empemu. Ebebo broni say 8:30 sharp on your clock. And ye be sorry adwumede so me did Diane eduhene Jemfi kwaten akosia. And then stories be brave and I bet so. Son, Mema, my big for me adorable offer and me sweet ojam aquabano. My main house say, Ubita should maybe be live or Facebook. A Kumawood TV, click on the live and then you watch us. So and I'll call YouTuber. And also the same thing, Kumawood TV. No, I click our live. No, so now wash it. Now, I walk for be a dada no omukras and say pumping Emma, ye did you make a brown. Yemfa asida Emma womo na fe no yen start ye dwumade no CJ fashion so Kumasi amekom wo shamatade every single day Emma me betina ha and also per se wo shawatade a odu amekom directly opposite Sweet FM and HFM junction ho and ne billboard no AC call him on 0268505021 now no entwetwen komo or see all local clothing bibia tade bia pesa wo hye no waye crowd say or dey pam no dia show. What aroma ye star ebemano Samson Lydia Cosmetics of Kumasi City more give me accessories for my face and I'm meeting me Manak Beauty Parlor and one more a year a mammy as debut and comma edusan herbal center for more edusan herbal mixture edusan capsules somebody a big just so Sansa make house say when your more capsules maybe a extraordinary and no and a bebo chitom bearman 7 previous obey very mem Obanso obey obasima ankasa ebcc especially so your bar baby no baby and society about you understand what I'm talking about or the memory capsules maybe and one no ebema ho achi ebe sebi hwehwehwam nana etutata na so obura hemfi honoma obun se ebe che no to 16 da bia na oto nchen se ya because papa na onkwadwuma so ma mentwen kakra eno chese waduane no eseni eduane seni a ya na open tamako ebasa na ahwa okwa o mabiu ma wonsanka edusa herbal capsules na memena mame enwano no ebebo adwuma ama bibia ayi unique wo machira kwan e wo so ame macro go filling station kwa ena wonum ebutu a edi wonum dwuma edusa say jebre na wo de bra
ebani cocoa syphilis candida ene titewa oba obesa yade na ma feno 0500110115 na wonne no encheche enkomo sanso ne dia sada ebema RNG formula T4 womonso ababe so ya sen den let me tell you say we bema na se bi mpedua se post it etitewa so 1 to 2 make kan compare RNG men's formula ibi na wa no ma wona bo nse ojo nso a mo be hihyo ahwe cry the rubber ebe to bemem but the more now won sabe kan RNG formula T bi no ebe support to normal urinary flow no ebe ba kama obey free is going to encourage healthy libido in sexual response bema sebio ebi ana response is very low. Bema bi on matumo say obo adwuma ya na enye very fantastic as I so Mr. Mekon ememe gu hada say bro mo fan cheme but e was me trim e bema bi on agudie no aye so e ma na mpesa omo pe and I say ye pe e mema e ya na omo rere yi atenka no utimu se sebio or the piawa wo hwe nanema na utimu se wani no wani aba no asesa eno chese bema no obon homoden misro wodi e de nyesa ma won sanka RNG formula TV no general well-being of a man bruni na can grab one na en support so papa we oba won sabe kan RNG formula for women oba wa ya see ye ka ojeje another time of the month is when so baby. I'll tell you much more about this product, but if you are not be free 0247767164 0247767164 and I say 0508537142 when a RNG formula T4 and chiche and como one make sure quite Kumasi Kentin Chrono ena wo be hu omo ma memfa Dr. Dawood in chat so quickly na men koma me ofa no makwaba nyemfa ye first story na embro hwe ene ahuntutu ba so a wontimi nkodwa so ahuntutu ba so a obon se wo ye bibia enye yi ochika se bu jenje ye ma menom edu sebio menopause na bon se na etutu wo to ase na twetwe ne ade hwe ma me mesra wada muni ho aye ni ho hwan be hwe ye ma ye Mr. Mama Monsanke do say Mr. Wati. Sorry. Dawood Herbal Mr. Yes, that's it. Dawood Herbal Mr. Meka. Monsanke bi. Mr. Dawood Herbal Mr. Premature menopause be na about so. I don't want me more say. With me say 6 months. 1 year. We oba want me more say. Monsanka Dr. Dawood Herbal Mr. Ibi. Na no mhwe. O which kombe fefefe. Sipaye ahotutu oto asetwetwon honam ye wo ya enu ane so ma onsa kan ointment ne bi Dawood ointment na onso we dey twi enu ane doctor say owo eye seshi asanwe na so oba hono ma obebu bete na odi asomo papa ama also dey akwakwasa o ya dey ma no fa no makwaba ye fa first story ne emro na fi no meka Dr. Dawood ho asem be pray actually because e dro no fantastic. Malaria fever, inya Dawood Mr. Asa, Tipayo, I want to do a DNA, Mr. and Eddie, that you come papa, you see the idea. The symptoms simple any pet ma, and one Dawood, about Mr. Of a couple, I want to say, yay, Baba, Nipa new. Nipa Yankini, okay, Ba Mr. You okay? Media 70 nya banko e ko ba ade action ame hu anope wa ba ya na me hu se bibi presso ba nipa e fo wa da jimi na ma nipa ba nipa nkai nanka oba wakwa kofa eye ono ana se bia maame a ono atete ne ba so ni nuaba e ka nuaba ye wa oba ne so na akwala na wo no tete no maame ne tete no akwara ni timi sori anu wabie na no so maame nnimu nyansa maame no tete no odi ma ono a ne nua atempa za ne cousin se bia metemia mi nua a me maame tete no so wabie na no odi mi a atem so maame antete yi
Opasem na catch. Opasem na catch. And what's now offer? What's now on picture na no catch on say, hey. And see woody man tell me, mommy or titi wants to tell me, o still loan entity like you, mommy, auntie, see. Would you win one? I have Sawunu ya no wanu ntone numbi aha ne maame kura nkasa no ho bi enso nya hwe sta ma ye mfa to no enso ti wa na pani bi afro enya hwe ye kwa na me chia ye ko ati nice one jifa cha mo jamu no ye so be credit ka bi amo so ma me hende Ghana say am oh na we de waka TV zi onse ademma no aha ye be ka say angoduru onu ni ha. Oh, na ede no so to di what ebi grana obi aje so maboro so ebi obi aje se wa makora wan ya de chade ye ka fa biro bia menye say mistake na ye ba se me no ye adwuma obi fra bro chiro so fa me pe wasem a mbacho ba no de me ti ase but so onya hunu ni am tie se ni are bebe bia me ni problem fine what ya say na say aha the me say I say so who to this na say and obi engine this say that was the amount manya problem pen. Oh, okay. We are so on Saturday by so ma. Ma was here be from Matawase. Pastor Hoye. Ni nyina mu no. Because na mo fie bi me child ye de ko actually ye say fe ma ntino. We dey wa bom asem so. Wa bom asem semre bi. Is na je fa no kula to no we bia. Obo se ho me yi no wa boss no jam so nyam mere se ma boss we me ka me mfa ma no. So adia ze na asum bia. Maybe na ye koye ti say talk shows wo ho. On say so be for PR. Na edwuma na me ye ma me papa bi na me papa no e ma iska. Na ma me check. Was me fan come radio presenter bi. Se me koye no na radio presenter no eni ho. E na me de check no eja receptionist e na radio presenter ne bae no still as an sanka check no citizen yo. Me wana me papa na fe na o me ma iska se fako. Na de na o wakwa ko iska no na me say oh man kwa ko iska no. First one me the man. Second one, or no aka che me say, "We iska na me family me ko iska no." E na me de command. Asa ka me akwa isi kana makwa ko yi na. Me de akọ. No so sa ko e problem. Every one win him. Man ko papa no anka sempa cho, me ji sika koma presenter bi. Eni esa me ko ji bi ba. E na bi e be ka sa anye den. Bibi na si na manifest na. Enti ama mi sua yansa. Enti se me am ko radio station se me kwa koye adwuma. Ana se me koye PR adwuma na. Ene de mo mo nhye bi a me am wo 20 series a presenter out on am de a chere me kokra me kan chere adwuma ran. Enti me sama me sua. I think say I agree with you. Me de mo ma TV. Na ma ka cho se me so ye video da na se bi 200 Ghana 500 na adba me saka ba di shira. Ato video ma ko na ko di se me TV a ma me ni ti a oboku. Si ni kwanyo. Ya se de madam. Ofa mate wase pa abome de so na ne ma ye example a chere. Every o man jiska ko ma presenters bi me come simple cho on your friend ya friend ka chen so ten en ka che. Ti no friend ka chen so ten en ka cha. No ha ba se me ameko. Bronya ni me ameko a wo me e close na on be ka e dan anchare na ye say doctor anchare am soje na me ama cho na mko ya fesu ye me kra me mankoje afia so me yes me isra ha brani ko bi ayi wote na ni ji ade je na obedi bangu na say aso amoso are ani ne ba no mwan are oh mamo nya sai de ni me mema mi nu amukra me ne mo ba mo ma me nsre so be just say ya wo ba ko wa family na me se woni ya ba da o to ba beta wo kia yes lo no de nye TV anya TV ba yenko me ye be kan e chiro bi ba so bo wi ajo dina o fa ba so we o fa on ze ya de hurajo so we awo ye pio de bon tuma ma ni mu nyam for your first way de bro and we beto just say ye nuanom keto e bia omukodware e opum e wapam na omukodware no fa enra nyane ntese emu makomako enkono itimi ehu wo mo enkono kra na ehu wo mo no me ensape na 7 mpediasa wo mo e ka atiasefo asase so nene prophet be friend say prophet
amo akwata okay osisa nkola we no ye di omo ekwe sacrifice si onko shi video na yembra say sacrifice and I say sacrifice say with us on the show obi susu se enkwada no asodin keke na ye wom or there's something behind it ada na nsi baabia ne kosi apam eye apam ana apam two eye di apama ene wokuru no odi fuari ase eye da na nsi da bia na be si independent day ana me kachire panyimpa organ ha na dwono se eye ensuo no na pie be fa nkwada no. It was organized for the sea to come and swallow up for sacrifice. Enti we interview ni bia no obi antumi amoso until the last person that can say omo yi wom no omo say asrochen no eba no ebobo bai na ya kira ebe fa asoche kese pa boba no e ko no de omo ko enti ebobai e ko no twi nkwada no e de omo ko enti ni o dware ni obobo ni wada nyina and baako no na bi tie baako interview baako you can say but akwada bia ne honhom e dene no opie amna obi nwina ho agi akwada ya kira ne honhom e dene na nsuo no antumi no bari asie mo I say among for your word for number no papa omo tese wa mo am go so ne asam no kan matudin awareness of nature through prophetic direction. Awareness of nature through prophetic direction. Prophets Amakwata and I didn't say more about Betija or say I didn't say Uncle no. One more undrown on any other day apart from 6 March. And she says 6 March on Kwana and Kole, it's me, sweet me far on Monday. I just say, Diomo, a quay sacrifice. Of only our journey. Najentre, okay. It's an enemy problem. And I'm looking at Kabia was say, I would idea actually say, I didn't say the answers are some banu be added to Tuma, who be able to match an idea. Okay. And I didn't turn out on the AM Patuma, my babies and say, I then accept a project, and I never win Phoebe. When would there be a particular day being we? I give you a particular day being a numbers, and a what was me be. And this SMBC number be any question be good as I then at this number this year. When you be no when you're that crew, this our date, other name was as our question is then at this particular date, because you are going to date when the occasion day be. I did say in Tintina, you see an answer. Inim dia cancer sanity what you say nti nia wo kan de na dwinti ebetimi abase etesa ebetimi so abase ntesa na go yes of video ni gwaza go chena de sania me kire ma adwene ti say wo de nka honhom ne ben dinga say ni yekokokuom no abo wo soro mpaye sa de bia si wiase ni mu a owia na asefo ne nte ye ho ase nti wo ye trade ambo unhunu wiai asi na hata so de dia kam ye hunu na de ban ansa na waka This is what can say as Yamini Pan, Secobasa and Tessa, a Busiano Crono, Nankada Modo, Gidio Muno Yao, because a Cobasi a common penny for another for more pump, once I'm now okay. Oh, Kadiama, ministers, MCs, a war pump, some penny for the beer, Sergina Yadiano or Maya, which are some massive. This a Cobasa and Tessa, no minimum, so Muntu and a movie at Tessa answer. Now, Gidio Moa would at the Muno, or Moya losing Uncle Pon who you need. It is Gamusa, the Monka Sabasa. Muka said to a joba, a diabotoya muba. The Gabasa would have appeared 3 days young to Wonka. Ube Pila no Sora Casachero. Say, I didn't see an Ayajinadia. There's a Messiano crap with any passmas, he said. Debbie or Muko baby say, no, dear near Castle, and your catch of this is my dearly busy. Nippon to one up, Pemno. Who was afraid I knew you be free baby, wow, Papana Casampa. Wow, you're so for. Now the wife in the Babes suggested be said, yes, he's much and quite a Mrs. Sacrifice. That's a Yenny Pakura. So just a nasty cigar, Ufi, Uba how many names, Mrs. Susse, a tabua, me batabua, and a face cano. Not a boy in Nakuma on fire. Tabua, no, but there's a mamma time.
Dwan he ni je ye nyama ye maame ni tabu anko anya bi wa nuanu mu because ne maame ta ba sa otobo na aye wiwemu na be si se tabu afa no no agya tun se maama fa afa de obegye ne maame di otrase ba bia ne maame ye ni hwehwe mu fire otrase se ni otan na yade na yemfunso na me amaye nje ma nipa no mum ne wontam no ene adba bi adekora wogidie no ogi ni nyina adi de besere sa ne man kede gidie na ye ngeto bi ma nipa bi ani asofo no ma gye nya nkokon na di yade ba ye nkokokoa mu ye mo ye wurade na onim kokoa mu asem ne mpaye na ye hu se papa asem ye pese ye nkonko ka bi so de ase die koka se ne ye kona o man be hu se ampa osoro wo no wakasa na na de ye adwuma na onka nkire we se ampa e ya apam bi na koso ne bia ya yesa ade na to apam ho se every bia 6 match bia anasa afi bia onfa nipa se nkono fa kope na am ye gina de na gina na opanyina so mesi na di animu e bia ya chiame wa apam e bia ya MC ya apam bia MPB pe position no ni nsuo ni konya apam se se toma me wi a emefa nipa se nkwampa so ya to am wi dia wo se etindi nipa ne ko na afa MP ni to no wotie wo se ade na me ye no kukuom se wo suro hu ni nyina akora aboa mo nkwam hye wrade de ba adwen sa twenti no de ba wo ni nyina aboa mo to no nya nuhu se sa ade na me ye na me nim so obi ahu me no ni obo ni wiase na hu ene o sa me pebe bi foforo de me na mo si sa pepe etide bia na ne Kristo ye bia aya ne de adwen sa hye beba nipa ye de nkwa bebere nipa ye de nkwa bebere nipa sa nkwa na odun wana mo ba ye papa no maso weyi de ne ebegeni abusua o mo ma awuo no de ne o mbegeni ise wa be kan se ebetumi a okay ade atum se e sa ampa ene agina ye aginade ne wo ho de be de ne etima atwe ho afiri ho o ti asem na se nti be de na abusuafo nso o mo de hye ira etima hodu obi responsible wa be kan wa tra sa yes o mo nyam so ma so ma che o mo ne afi wo Kristo mu o mo kura Kristo mu nim de to mo apra nkasa bi nyansa mu nya ne akenkan kenkan ese ko ba ne sa ebe matam bi o mo kasa pe ne nipa do Kristo o mo kasa pe ne nipa suro Kristo enkan ye di fo sa na no mo ye ntia ne nipa suro nyame no ade no wo ye na wunyini a afere no approve wo suro de a kire wo na afi waje di yesi afori buchi ani hye yensom ba abosom osema monsom mi nyame no so oti asem na se yasem na meke Elijah asem na meke monsom mi nyame no wasu ke so pese yesom nyame ne dia eni afori buchi ani ni yenyina ya nkoma ne hwe ne obemaja atom wase uke mesu mi nyame ne dure monfa petrol ngum mu gya ne so ye de aguso mo commande eja ntom wase duru me so ne de monfa nsuo ngum so amen chef se minyankopon na dani nsuo nsa nto betima dani nsuo kuro ya petrol na nsuo gusu na wakoma na ja betom eno na manfo so to wa ye wonyame bi ne di ka ba nipa kuro tirim no na afa ye gi nyame di nipa ye ntra se ye de ye nimu mu asem tina ye de nimdia kakra Kristo je na cheche na mo nso mu nimu mu asem e ba mu ntimi nyidi ani na something else ojam bra to us on say this match e mama na ya na ye kana pedi for no wa there's so fast no kind no dem pedi for no and the na quite sacrifice some mama kana wa dem pedi for no e this match no it is so for na be can say dia next one obi a ye re say dem pedi for no the dia na be can say wo ma ye tem so bi be ka se mo ya na wo hwete e wo akiri se wo be ka se mo dia ene empenimfo no mfrem o mo fra sofo no mu sa na se six match ya ne ye e di sa wo se empani wugo no ya pambia the sacrifice ane kan no wa o mo ntire na Ghana ye mu do be kan tra sei ese empenimfo ni jawa obi bit makado open obi bit makado open o mo fra no so yin na me di ba o fra no mo nche ne se kache wo sim kwa na wo mo wo no ye ne do my sacrifice ya e kwa fa so de kwa ne sacrifice tire if you na nyame na ye kire oh ya sim wo ne wo kan oh na obi won che obi gidi no di company fo no mu fi sa so ye man de ma adibu en ko so no and come back 40 and 15. Company for them, and yet, 6 months of the sacrifice. Because I say, we're soft. Yeah. Oh, yeah, until I need to be cross on you know. They could rub some more way. They could rub some forces away. Everybody have yet to watch it. And pass out. Now, you would be a young. Yeah. But to make us now for 50 young people. That's some more. But for me, somebody for the same. I want to myself first of all.
na sacrifice no one chere ebe mo mem ya no obi be ka se no afa obi ho obedwen ho sebim predia no on say me ka se da bi o no feeling na hye nko on say besi so ti we se nanka apam nkura ni bi maame na akọ ne ho na onim se ne maka ho a afi o me ka ne se ma gyen kyire bi on say we wo kyere na adweno sa adenti ne CCs ma the CCs ma ja kyere se panyimfo ni bi na dia ye bibi ti ga we oba ni jono aka CCs match na oba ni we ewo nyina so make us say we be mani mamu say CCs match ni panyimfo bi okuro bi afre ni sei mu sa panyimfo ne koye bibi se na wo se be fa ni pa bi sei ko oba ni tira nkoye no ko fra bi no aka ne straight keme e ma adwen kyere bi because na adwen a kyere say CCs match particularly ade na sa ada no na wo se nsu be fa ni pa adwen ne kyere ne sa na e wrade na akasa don't come say no mo hye ni bibiri no ba na e fidi ba it's terrible. Well, I'm reading a couple of messages now from my family story. If we're just watching you live from Brescia, Italy, thank you. Ifwa, how are you doing? If I came back to say that, God bless you all. Thank you so much. Denise says, good morning, sweet Diane, watching live from Italy, Napoli. Thank you. If we're to say, I love your program very well. George Akwesisa will say, good morning to you all. Sewa Kutsu say good morning, Diane. Sewa, good morning to you too. I have this one from J. Code. He said greetings to you, Lady Diane of Lumba Ujam and all Koowaa viewers and listeners as well. Thank you so much. This one is from Christopher. Christopher says your TV is not coming. Really? If your network cannot, it will come. I have this one from Smiler. Smiler says good morning, please. The TV station is not coming. Please, it will come. Maybe it's the network. One more time. Christopher, say your TV is not coming. God bless you. Offer from Thomas Chebafo Williams. Smiler says, thank you very much. It's done. Okay. I'm happy it's done. This one says, Rati Majesa says, my beautiful Diane, kudos. Thank you. Original Bambo says, ow. I can see Ojam is not feeling well. I'm sad. But it'll be fine. This is from Tompo says, good morning, family. For this is a wisdom talk, Bishop and Ojam. My next story, I'm but also for a friend is say, Oja Unyame. Or the same Biabetuja. The all can say, your mom pie, say, Yan Papa Kufuado, will be deep in 4 years, no every year. Na Oja, Reverend Oja Nyame. Oh, day. Let's watch the video and come stay with us. Oh, enti ade am hu ene se oda sota so aye piano ko na nye. Yes. Na on say ye piano wo yade anane ye piano so keka na ho na ye piano sese. Na buza question ye piano obi da sota so na ye piano tentem ko aye dey. Emergency. Emergency. The piano tentem the emergency. Emergency. Enti ebeye nwanwa se nyame difo mahu na mekana na sofofo Ghana difo Ghana sofo yenku to dwen my president na enoma bi yesi na on say obi a wanyini wo sunsumu bi asua bibi. Okay. Yena na ye president okuta kuma pama Ghana no enti yentena ho so mewu na esa be ye noma bi chat bi nso sai ba beto sa chat bi so beto efa amampani ho a on say ya mompa ya ma ye president na so wantimi antwa no 4 years a se ba umia na omode no besi so ana wana omode no besi ono ana mdisi so as president yanto aba so the vice nti se omampani ni wona wo ho nti emra na se omampani ni wona o se sa on se bisi o atama express ada uhu sorry to say uhu second atama sana yeah nti o ye bompa ye man ni e bompa ye de be on say me no why teachings bebre a che se nipa timi wu ana so bi be wu create mi sesa abo de ye edane ne kra no ekuta ne mu na enso se wo ye ho se bibi ntimi wu ana bibi ansi dia obekọ ata de na se okay na emfasunsumu nsem ni agoro ene me ka wasem pa fantastic emfasunsumu nsem ni agoro yen hwa de bi on say mahama na odi
Atamesechi. Yeah, as vice president. Ana atawuye no be president. Nanka sa time no cafe no mbeko promise akoyi obi o. Yeah. Ada so belusu ana obinya. Say nso de ba MPP time abe nkofo prayer line. Ana nkofo to pray ba umia. And this na free hod ha ba umia na be president. Yes, uncle. Why president onya upper hand? Onya upper hand. Okay, and then sabete komona si ya sabe binyansa kakanya mede ma metiase a nana yare no ana oh they say there's so onyale like sunsumu famudie yes enye media yes ni pedo emu me plot sana opete me hu yes ko nkofo bi pese odiagromo obako amankofo bi afa ho and some way na come kana wa we bay for e bay for me ana said enmoni adia uti on se medin ka boss ade we me bie sa ade no so umie sa kino asebu ha yen tumi fan fefe fan pom si tumi wa yen enti se on se me no utna I can't stop smiling when the man abaza over nani over zia kazo ni na no help any ya na mtaka se omobua ala mte se isi sa wa se iye na no ya ke to asa akura omobua lo ke to asa akura to lo jam that ya faso da bia me kasa omobua binu mo ho mo nsem okay we dia no men kasa obua na emom menyi ni se awurade na ka kire nti ono na adwen na bi na adwen omoa but nye awurade na ka kire really awurade asem se misunsum ene wo sunsum di adanse se ye nyankopon ma okay de tom na bi obi wo sunsum pa ene ye adwuma but sunsum no compare ne de na wo so ono no si okura sunsum ye adwuma betin onka nyame ma ne ho ba jonya be manya pa enti we ara me penasa mo kasa bi o se amanse sunsum kase ne ye adwuma enti no eno nko ayi asem na no ti ara mpese metakin yeza ngene me de the top ro but o ma meti ase se amanse du de ba bi obegina bi ne difu sem ba bia ne first word e amanse sunsum kase ne ye adwuma amanse captain na bo ne nsa de trese sunsum wo wi ase etimi trafie bi ya ahimfie na ahimfie ho no se beta frache suma bi a yesom ana sunsum bi a yesom no etimi kasa kire etimi ma yehunu se we koso etimi ma a generation curse because of dia e kire se sunsum wo wiase ye adwuma satan sunsum ye adwuma nyame dia ye adwuma bana ya na ekobefu ase papa ne ye supreme ye nyankopon ntam bia ne dia ye fana na brandie ne ntia meka sa ye se watra ga na ha kan sem bebre last year yamane sensam ne 100 emu 70 ba is any part kasa ya mfa na goro umum na hwe anamo a ubetuo na sebe ubesi udadam because se won free nyame a ofri satan saa nyama ni nyina so kuratumi bisimi nim sofo bi wo mikrom gos wo ye sofo boye bayifo ndu okọ kampa nyamo be kan nyina no no de abehye nkom ifia ha ne ye bae na sebe tafrache ye kan ya sem proto ya no abase wo mahuna de bi afa ho ena me yempa bobra na menka no obi esu ketua bi ampa wo fam ntu de anigye ode ne wese boba de beko okwa security aisha fa ho nyina no abo amane it was so powerful not knowing say the powerful na wo ye ni nyina no Diane ya kan wo camp ho ni ade de okwa na jo ane abunu anu ade ahye no tuna ne ho keten na wa bene woro because ya proto ade no timbi sani ewo ye wiase ewo ma konkonsafo ewo kristo sumu akonkonsafo ono ya bayifo mu akonkonsafo na ode aye difo edigofo bebere wo wiase na omni satan nam omu tu na mo bi ema satan but omu hunu omu ka ebam because ya hihye dada iso hunu na aya ho ade so etumi ye dai edane edi ebesre na mekani nya sam ja befu anse sabita frache so mampanyi tie me omane ha na odipa bia na opewu emum so mampanyini wu a na aye dai I don't know make an obi just because I am people ni ba me reason say papa na tifi ba be adrei
sabe yes no mo anya age onya so omko papa we make impact we di Ghana man panyini da na okwa na record no efe ede nimfie wadi amen awurade so onipa bia se de mfie no bia beduro eye 70 so onya aduoson kwa eye bonus so papa into 70 very awesome man is na na do atra 70 years na mo de owu na dia kwanti na mo de wowu aden Diane ade ane tese na no na me kan na ma sense studio say me si ye nyina ye bom payo na sabe sade omo ye no se mahunu we ni yampese ye beka bie na aye se wa ye dwe na nado mo va mo obi a mo mpaye ma no obedi 4 years na wi asore ansa na odoma nko awu be fa na afa obedi stand di biom ba na ya asebu a woka ase obeka tag o what ya sem na sentia na bia na we be wina what is this so mo peni po obewu a o da ko me anom mfum ne mo bidin no mo hese senye sa nipa ne bewu a ye da ye bompe twedi ampo so ye da ye ni bi bebre ye mi ya no nkan so besene ko omunya ye hunahuna na ya bre na de bewu a na ye na ba gene de bia na nana na we wo da mo ma me nwi wo di vie sai wo be na na do e dia no ehu papa zunya 60 me say ko 62 nana obi ko 80 years so obi ko 80 years na say sabe ta frache wa bo no kra do say me se kra ya me se wo be wo moto kra no ndo edi ono kra okoye no ahye Ghana fo ono ana nka mfa so be de won so wo ne ma be be ye wantima anye mu hwe no ahye Ghana na watima pray ne party ni oso wo ye bia bo Ghana watima be ye eja dingaze me se amamfa so obi ama Ghana enzo woko ndina de na amamfa so se bi na wo si he ani me so de ani oso aka masam no me wa hu ni ade ne de enti kakre e ka che wiase ne se saa hu na asam na bradu se ya tokone me so ba wiase abo bra yie wo de se ha bibia ni ho a nyame ye wadom na se wu ko a wanya ho ukoso na wo ho a pressure bia ni wo so simple crime na ye jiaze te sa de na se a owuo ye be doje kora obi nkam ye mu hyehye wo ho e dane se boa ye be kɔ enye wo kɔ ahodo be biro obi afaso obi kan kwanhia de ne be kɔ obi ye be tini tuo wɔ ne so ne abɔ no ye be wu obi sika ni obi ne kura ne fon ye no ana japade o obi so mfa ne mfa ma sika atwa wo hu ngoi na obi abedi o man so a ono kura de ni wuo no kura nyame na adom no wa che firi se reason ne se unya ye se domani san ye so ntakrache etu obi ya konfo na wanya MPP ni a obɔ mpa ya ogu nsan ogu tia na nado obi ya sofo na wanya MPP ni a obɔ mpa ya obɔ tia na nado odi asem na se dunsini nya MPP ni a o ya nya nkama de teten haban a otitia na nado sa so na omunwini hunu se asofo so enim mom ka bi ewom so omo so ya MPP fo no da bi omo so kom nkoto de omo hia na nado akonfo bi wa na nado nim omo omo fashion apa omo di sofom se nyame nya kwada ya no akope enti no me sa ne ma ya na mi nsuro firi se na me tie yi me so ba mfa so mo obi o ya konfo bi a mi nim ne da a da bi okɔ ne hia na obɔ mpa ya urade ofalumba de me sra mo ananom mo ma ne nkwa mo protect ne mame osofo bi so aben okɔ ne nkoto de ma ofa de nyame sua firi ne wonti papa ma ni nyini nche sa na menya sabe kwase ento bi a won so ma wukura nkɔpe a no so ne mpa ma boy water ata am dodo eti urade yini firi ho nananom mfa pia won akoma ho edi se ni nyina nsa me prepare me ho yie na me nso so me tua na mo papa ekoso mo mbɔ mpa ye na ma me so a emu odi kyen wa opɛ me ase ndi na mesra na ado ne se ono mfa na mo nsisi yie na ni obeso ye magra na bia no mfira koma pa munya because dan se bo one day obekɔ na wo kɔ a wanya akunta pa bia gu afa kan omo mo hye nkom nko bia na omo mo hye nkom no omo de omo nko bia na ya me ya so omo musu be wu anti na dan me kai omo hu se omo once Rollins yali ye nyina mu ye dimi ama bontin se papa Rollins ye hunu bibi se na papa Rollins be wu da bi up to now kro bia kra ma me bia wo wu ya mo cha na kumchache be ka se wo hu se o sun o he edi ya so na se wani ha rena se asa wojo asa oti asemase a se mhunu bia na afa wo fiti nana won't mind them nana don't mind them bra kakra ne enko agba wo se fense ojanyame oya beifo obeso mu oya beifo asa para makato oya beifo total oh make up no ya asa para makato make up no yeah ipe numla won now what shani da what shani we shani ojanyame ya se ni papa ma woni ni nko me ma men kasa mo cheta yan wo se na me won na ya ka
bema be ye paso for be for e o nyame Wishia ne hene. I tell you kumaska. Wishia ne hene. So na we are suffer. Na obi ye interview. Now catch say 4 years left to no. Na Nyankopon was in a choir. Was in a 4 years left to no. Then I mean you. Wait. I said I could for na pound for president. Woman job a solid. Nana son. What does one make? Money job solid. Nana. Couple way the young couple no I do with the only who I can. What does one make? Woman penny no more. Said your son, one more man who buy a mountain terminal 4 years into. A Thomas Mukabit. I'm a coy. I don't know the film. But I go for the soup. And then I went film. When I may ya chen wabeka. One kind of crap. So be just know yourself no one kind of crap. Woman was one kind of crap. When you come from before. Sometimes I'm fashion now. I think we name them now. I said, okay, who now want to be a few? Did it pass over? We don't suffer before them, but that's a more. Oh, hey, or before say. Yeah, why before? When the before can into a before totally. Me say, I said no, I can into a before. Oh, but ye, when you before. What my company for you? And now, but me and go for you. Send. I don't know. It would have one cat. That's all the kind of public. I don't know. I don't know. Yeah, they told Jebelman half idiot. I'm a woman channel of I'm a woman channel. That's what can say no damn no damn no DJ no damn no top. That's what can answer the enemy. In particular, in particular film. Huh? Seven to my back say of my interview say of a bewu. So I was saying say ebi ana nyame na yi akire nyame yi akire nyame wakeka se mu sao na kopon no mu so wakeka se mu hunu watu ko munya da jin fa bu kutu se na kopon keka se mu na won sam do wontibe wan kuno na do no baka so beku obi won sam wo ha adwen kra no wo se fi mi su ko wan tibe nkuno no na no ba so ko na ka kopon baka se eku fo du beku o si ya mompae oh ya mompae o franco ya mompae ya mompae se na ebe ya obetime di ne 4 years abutre ya mun ko se tantan a e wo kwemi o mun tan no o franco fade se ko da bi obi bewu mun mompae so ma ni be yeye e no ma we de be yeye na e be yeye tra mun ka bi da no se de ya so before e bi no one can si so say obewu ya mompae se na ebe ya obetime di ne 4 years ewi o fe me ni mi I say anyama bi aye I said they o fe me ni mi dia say me ga anyama bi aye nkura asem to the extent say na se me ye bibi tie Kristo na me mo ntimi nu me ho a o mpa ya ababo ntimi nyeme eno ne asofo bi no mistake o mo ya se nipa ne bo bra money no no anim no owu ya okojina so dem o se Kristo de ne kra besie o gosie funu no o se awurade de ne kra besie o wa so ni se akoyi o de to ho anu afa se kan no de awo twotwo awurade de ne kra besie ehe ba yi yeni aye nim ne kokoso wo ho enti wusia na bra ba wo bo ye no ene ye hwe anim se koyi anyame no am obi oto no so ono so because me no kasa kromfo ni bia ba yie na se ti mo hu sa bra ba na wo bo no se esoro ne agitum dia okọ ya ne antum dia enti ne etum amote ase ne fo se muntutum ne ma ye so so fo se yeni dia ne na na so se de wosi ye no because oto ofen se de wosi ye no ntu so dudu mu otu enti ane unya ya sa de ndia wo ye bon ya de niam bia dane nipa adwena na niam bebre ko so adwena ho a onde ase se na na adu bewu na ye mistake bi no wa ye na Kristo se wa ma ho kwan se wo nwu a ye ye mpa e kwa na de na ekwe ena so onye mistake bi asusu na awurade se wo mewu de means ne time aso obeso ngwagye na ho me ti me no mpa e bo be ye dai eti ne betuma no ye nyina ba mpa ye bi ne se ka kire ye se na na adu kwofo bi peso mkokuna kwa ya de bi sei edi se aboa no ne ne nyina ka abom abom ya ebe bo sa nkofo no so sa mpa ya na me wogidie wo na da nyame obo ni wiase se me mekum ofalumba wo mpa e bo be dai na so ono so se lumba nyanko ya ne ono so plan bibi nso ano so ne de ha eti nyame de nkom che sa aba o de ba se mistake a lumba ko ye no
Oza lumba na nse okasa uze nyame asem tina ede. Akon uze lumba akwa yira ba ya bi awe na onim so obi ahunu ye. Saa de nti abaya na suo mani ni suo dumi Kristo anim. Metwa lumba na so. Enti okacho se kachem se minnu me ho. Menko pa baba na chaw. Me pa ne chaw wie no wagitum de ono awurade nso be yi afiri ni mu. Enti se obakam se lumba ebewu. Na saa de na maye na yakukoma de ne nso so de a ene ewuo de wan na enwu. Enti nkom se be we ba ya me so obo ano ya na we. Terrible, but then me paso for kan kro. Ni ga se me wono. Me paso for kan kro. So for yin twetwa ni mu. Mpa bi. Enti o yin. Yin twetwa ni mu. Oh, yin twetwa ni mu so for. Ta bi ne. Eh, me ba ni bra me pesa o. Enti president uwa. E de na benya. In kan be na benya film. Ha? Na ko pon so le mamu kwa. Mo so mo fama. Mo so fama kwa. Enti se woni mu nyansa na so ye so fu bia wa bia. Se na mu papa no. Na ba nkasa wa trasa ye fast na no. Nani tesa na mombai bana mombai tete no mutwa ne ma bebere ma ya anyway bana mombai ni ya ne bo papa ni se bunu fafiro dam de na ya toto papa ni se bunu fafiro pesa ti bobu wo ntidi ai wo ntidi ai eni pa bu ya so bia bewu to be ka we ya wo ntidi ai ya mo sem ko mo ka sem de furo manu wo mu se wo bi yakopon kofo me me pesa mu no se mu no keke ba so be no so wo na kra wanyini Don't you go pass around with ya? Who can say more? When if you want him, anyone no. From Konoa, from the same time from Konoa. They them so. They are present to you. Now I know that's the okay, and I will eat them. From. I have a fact to boil and you coffee from. No, they are two boil. You're coffee from. Let me read a couple of messages. The bravo Abutre. I know join your media. Me, a mini pam. You are my friend. Mwana mkumu odina media waye wamona bekuba kufado president mwana bekuno nkuno ne mwana fe obwa ne wele no hofe odina mi yipa to so odina me hofa ai na mo ni ba hofa dai esa wonsa meme ani ohun ei oya me le fireman no baba enko na hofe odia do de ho odia do de ho me ka che me point ya me frɛ no me se me point ya me frɛ na kwakoma to yem na no ho anya fɛ de ne obwa ne ho de for fireman president do years adina me president o ye so fra ke mum de eno de so fusu be na mo yedu we me me ho so fusu be because on the difference e wo hu ne honamu bulldog be kan se nanado wanche no ntia men go sika na amaya na yi no ni eno ne ye be fan nkom shan se nanado ya hwe ni ya wotwa but once na de na yesem because if you yeah the name of Jesus no say say nya ya be ka say be use strategy No, listen, it's not really right, but me no. The entire man make us say, Munya Buten and say, making a prophecy. Yamine Yasha, I wouldn't know. Yami friend, Nayan, you are not quite acquiring the Amphasoni Paneboa. Okay. So then Yamaka, some be a weaver cousin and Fasa acquiring as well. Which means any Paneboa. Okay, fine. I think I agree. That was what did you go that way? Blah, and kwa mimi no wadi se njem kwa na be ban sa hu no ye liar sa ntese each other labe njem 4 days ba na me e sha so sana me ho so musa na mama from what ese musa na mama from what se njem ya momo mama from what enti gwam sha ba na so nka kire me nam se me nka nam se me ho popo me ka wa hwa o wa be onye nya me ni Mama can messages me and say be na uncle. This one made up say, oh jam why? This one also says I'm not NDC. I'm saying that it's true. We Ghanaians don't like the truth. Nanado would die. If we do, my beloved.
Don't do that. I have this one from Isaac. This one is from Isaac Jumfo. Says good morning to you all. I think you're watching us from Tema. Thank you so much. Isaac said, "Whoa, Lumba." If Edu says, "I don't have time for any NDC and MPP." Middle class is laughing loud. This one says, "Don't fight, Mama. We are not fighting." My next story, me de Ebro. Abrante bia or ye sebu ni friend or the same bia betu yan ko video nembra. Let's see it for ourselves. Kan almost friend wa kra. Almost friend wa kra. When you ba me no na TV. Me kra. Say me call angel say ni say. E ma wo kra wo kan na de me kosi ho. E na me nyo mo ye program no. Me nyo mo ye program no. Program ni yes ama nka bibia mfa ho. Man say odi. E wo kra de man ko kan laptop asem Captain Smart ne ba e no bisa me say. Nyama me ye I want to den pan on me pay. And me chair say ni say na me pay. Laptop na me yam me pay. Me buy wa wani ji say o mate wani ma hye wani nyam na ma for frefrel say di say ma wo kra wo ma me 100 Ghana cedis. Say for say mate wani na mama ma for ate won kan because me bolding ama eno kra na ma scholarship secretariat boss honorable Kingsley Ajeman e be hu say mate say akwa bi kasa na say ni say na wa te say oba no ti me pese me bua no ti o pani me ma mo dia ke be den na scholarship secretariat boss no aba be hu mi bo di ti no be hu eti me nka bi nche me san ko Kumasi satam Peget Engineering Company Limited almost be mo bi am da o masi oyo ora William Atawusu Peget o Kumasi ahinsa ahojo be obi am da na se o mo frame na me san ko e ma o ye ko e Dr. Koowaa ti kura hu me bo she me ni na e ba ni na ma fancy o be catch o na we na me ba no me ye ma adwen se sa dia nipa na o de me ko e no me ma ne nko na nko hu me papa no hu se me papa ni na nipa me ni ti me mistake am ye na na me de darling po e ko e satana me sister bia wu asi akwante e ko 1 week ti e ko e no prophet ozu be mpa so frame ti e ba na me se ne ye nkuti ozu be mpa no sama mpo ne ka se darling po ozu be mpa de e se one boga ko na e ko ne kuti ozu be mpa na me de ne kuti a papa wu asi akwante e ko 1 week ti e ko e no prophet ozu be mpa so frame ti e ba na me se ne ye nkuti ozu be mpa no sama mpo ne ka se darling po ozu be mpa de e se one boga ko na e ko ne kuti ozu be mpa na me de ne kuti a papa ye du kuti a papa woni age o kan na o ka che darling po no so me gwa kwa brochi se ni kwa na me kan che Jadia Tiano, Minya show be or manifest for so frame. Emma me coy, me co show. The Saturday no, or man for sports, and so sign frame. Open you tip, and I'm a coy, maybe a corner. Next say, Bedo can echo. And I'll catch him say, Mr. Anybody catch him say, main trainer in and I'm so may I lay that was 29th August. And I said, I start here. And I'm so may I lay it, Sadia. Ma mimi ni kan na ya na wa fatasi aba open so ma ina eko nemo me be ko na me kuta me bag no na me kuta phone na ne yere no ka tell me say sa dia me ma ne mfa phone nhye bag no me ti bag na ska wo no hu ska no bisa me say na ska bebrebe we na me de coin na so me de koto mobile money na me push akoma account ana no ka tell me say na me nya bi ofie ade na me nya bi ofie na so da bi me papa catch him says kabi amenya bia no me fanto account di me de koto me mobile money na me de akwa koto account ana me de me koy ti me tika ma na papa frɛ me say na me muade me say de be na me feel say den sisi ano angel for eye we nti me feel say den na okay a whole lot of things nyame nyina na ni nye ho na ono ano mpɛ sɛ obɛka kyerɛ me na me de me twa so na me de me ko program buy me co program me buy me chia papa no wan so ade chen wan kasa me first August Monday 2020 no free meeting said me one me co radio no so am nkra no which eno na nya no kore me ntimi nko ba bi obra me no TV obra me nkra o se woni fie kura me kra o yene me san fra o phone so catch no it sadia me free fie onko na two things either say me kwa ko fa me busu ni aba be patch o ana say ono be co radio so akọ save ni din na adetina me co radio so na me maka se me pe laptop say ni laptop na obi dada yes na me obi dada na me here because media na me won na nye fast na nye strong
ntina me hia na two ono laptop na me wono tio on to laptop ma me laptop o to ma me no o to no 20th August 2013 and era 9th October 2014 laptop no enyo no to e ne ba ni say ye call program bi o dance my ono ni program na e o dance my that was 9th March Satan police for beche no 20th January 2012 intina or celebrity the 1 year of that program till the 9th February 2013 and my years our program no dance my tie no yeah no wa catch am say oh boy we or ye janka ni ma me ni papa o say ni ti momwa no nti o receive fan and the ma me 9th March 9th January 9th February 2013 no and no sign yes I call another program 6th March 2013 and also sign receive fan ma me and a 1st May 2013 and also holiday or sign the same thing the same approach na 1st July it is sika no din bi blind historian on our day in same way at Suja concerning Oheneba that's a Berima na me name say been producer say oh be your papa no matter how it is no so tell you ane krama would depend ya ne was say you do maybe okay kakra that's my opinion though I think it's somehow okay candy that's all too far but also on it on intimini asembia abranje me penazemba me na shia aye interview okay no kase kro se ne obeba okay obakuma Radin Shidam. Okay. Na ne papa o hine ba ne so Radin Shidam. Na nsem no ekan nyina nka me ko so atwe nsem ni na agu. Na ma pick every time a na yiri hu se Mr. o hine ba yiri hu se sika hye abrante no. E bag. E wana dey etan ni na ba. Na nka betu ma hafo kakada. Okay. But anim ha na abrante na be say ni case ni na njime ya to ma de na wakana. Reason ni say Otomame 2009 yeah and I said 2014 ya kanyo na tomame na already fan mama and then the brafo tikwa ho omo ya de 112 F4 mo ma ya fu omo no ya bobuo bia ye ntiminti da so de aduane fo omo atuotumu na omo nya obi wodini no atwena di na ji se odi amede manim no ya ma ya already fan ama obi timi di na nim anya daade akura wo se ya wogina ho Feri ya kuro gu ne ho anim ase se na de me wa hene ba me sra de no unim ye ko so eno ba me kasa ni ntimi nkan TV bebire unim ye ko so ko wan go fo mo gu akura ase a wo po obi agina no mfa no se waje di no mfa no wo wan se me papa nie me bra nie madam fu nie kuro mu nya na wo obi apeke from JHS aba SHS Wawura University so anya wi anka ho biem kura no a eno ko ande na wo so waka exactly na sabe ya yes no mom de be so mo anim se o mu be ma mu nsuo e ma ne ya no kura school no de ekodure he ye de be to ya papa no ne ya ma mom de o mu nim se e yo ma sede so mo na awe o so mo na hwe ye no o mu kura de ekodure he na kan pese nko ani asa afura da busa mo se ho na e benya sa da de na abetima ya wo hene ba edim berima wontimi nya bibia ampa mo ano se nyame na boa wa no ama sa nimdie ya e bia da achi be so abade ama no a de na abetima ya aboa no mesra brante no Ghana ya na de mo boye mo bo pa nti ama nipa ntimi nka no kore nkyere no but ya nto mo bro ne nto nchen se de wa start nimdini bia na nyansa ni bia owo bia betima hunu se wono so ye wo sa na abaye no yes nti o mo wa wo ka wo se papa so do kwa abrochi wona te wo nka already e so no ba be hu wono no so papa so oboa wo do tu kwan eti se nko no ka bibi che na ofisa nka no ensi ana ndi afia dey ana abrochi no ote ye no obi akwa akoboda maba abrochi obi akwa ba asesa ma ni fiefuo mu no abrochi obi atikin akọ ne yire ne mate ya wakoka ontimi mabiem 19 years 20 years ni waka ho ne yire ne mate ya didi anti na wote ye no nko ayo se heavy ni sabrante no bebre krati wo krampo kra mo ba krampo no mo ni brea etiga no na ni mra ne ho so na ne yesie bia kafura sabe tafura che epepa bibia
ma yɛ mfonso fa kyɛ me pepa bibia mo ma bibi nya ne sɛ wasi kwan ne so na kwa no wɔ kontu awie asikafo mu di nkomo kɔ behia mmento me so yo grateful na de obenya ɛkyerɛ na so te afɛ be du no abazero na kom do pa na nka nipa obɛte sɛ ntimba ne obɛsa so mu bio na wunhyia bi wɔ abrabom ɛna wonuru ba bia ɔma na nimra ne ho so na fa ne sɛ nka papa ɛna ayɛ ade we nyina no wɔka ya nka papa wɔ hwɛ wo sɛ ntinga ɛbɛda ne wɔtan a wo yɛ interview no nso yɛ interview ana ka no papa benya ne sa dem ko yɛ interview no ma kyerɛ sɛ wɔnyɛ hwe no nso abɛyɛ akyerɛ sɛ ma yɛ hwe yɛ ba wiase ba yɛ nyina be dua yɛ adwuma mpa yɛ frisi yɛ adwuma dia kati laptop ne adwuma tobi no bi dia kyɛw na awurane studio awurane studio akyɛde yes ni panya ne nya so bi hwɛ ne ho ankasa ntotom toba ko pe laptop ni bi dia sua de ne papa ntimi ntɔe enso ɔto ne kra ni gye sɛ me fa da no na wanka nya o papa ɔmo na nimra ne ho so na me wi a me fa Mr. Intim ne yere so de mo ɔmo ne sra papa no ɔno awa akoma yɛ de yɛ adɔyɛ at first akrane kasa se odo ne ye deep the freedom wo tu kwana na yiri ko bie bag mu iska no e kwan so na papa ne frɛ riches oba ne si wie na no frɛ ye se ye de nyanse to ho a e na kwana iska se gu ni bag wo be se no ma de ye ni mo eno de wo be se no on se so on na mo de laptop da no no otonton iska wa ne ho sa no e se wo gu hu fi e no oba de onya kan se ni kun ye de be jinja no ya se ma me no mo ma mo ye papa mo nya wie because they were paying obi otuma hwe na ade na we university dia ka bibia no du gas akwa onya mfunso bia wona akwa mu da which is na de na yire de na no tu mu no e na amena jinja no da bia me ka se bema so obaye papa wo wiase ana yire obaye boni wo wiase ana yire dina Kristo se ni onya yire wonya ade pa wonya Kristo mu ani so bema bia akoma ne yire wode mo obi di natam obi ntiri to wo ne so no omra da na ne bu mfino so mfase kana ne ka se mi ura ne akoye mfase obe na wo benya wo ya sa na aye dai wa dwedwo be ma na wie yeah ba da man so ya quiet said ye na ne yire be kada bi obi ya kwase akyen so ya be ma jimi for time se kan obedi bone na me to ne wadi mi kura te ba be di Mama be di ubi. E dia ma ye so powerful and superior to the sense say o ya be ma no wan hwe ne yi a wa kwan no bia be so na nte ko no o ma anko dia be sere ma me no nyame de sa tumi ne chem when you pass that abema the songs ya ho dey timi to form oba nti dia ene me de memre kura dia sere ma me no so wo so kura vision bi okura go bi a eye wasede se obo ne ma ne ko dia la bia na me person 41 no wase nhira ne ohunu mobroni mobo etimu ya wi a mu nhira ne se mu won kwan mu nhira ne se wo kunya me gusu nhira ni o sa ja abema na doye no na wo kunu oni sika se ne ene school nya watima bia bia trese ni oyema na aso awurade ani is abranche ko aso woni ya monko mama so amane ko fo tan bi ama ama so amane me se wudi a pato wo se nye bogeria issue ya nanka wo fa me se me ka ya ne ya e wo so forget we si bi na me ka che wa no pe anope on nyame mahunu ne amate no dan e bia e nipa bia e woda ma bia anke bi kra o ma adwuma mu ankasa am de be cha so police station enima bi e tan wi ase wo check se de oni ni palete nya wa ya ama no wo time a unya tusi di kwa wo tusi e be di abum aso wo tension nya ye nipa no no say ono susu ni ivu plan nko ase menya na say me na wotimi to no tonjem mi piana ko shira de ekura no nipa na me so onya me ko say na wo ense ya wotimi wa wo dia de me busia ni kura mi nua ko te akura ase no mi ni di nwene ne ho saa because woni ya mi timi so aduane ko man me nim se bi kura wo kura so onye wo ke ko mo de no na ma dwene obi ba ho na wo te nsam bi ate saa wan kanti mu but nyamati ase ne say onipa bia nyame nhira ben ono otan dɔɔso okay it is otimi fani nyina mu pie pe ye nhira na di agire senkente sa anga job nso he bebrebe mana kwan nso he after nso he no bible si bibia na okura bia be ye dɔbo abraham kokum baba akopɛ no after so take that faith na nya amamu no afɛ de ne ma be boro ba akono ntiade bia na yesa ne efiri nsa na wo mu ni for de a awurade de ye bi foforo so wakoma na awe okay meso ohene ba ntim se wonya abotre ontonko so ma we mu na bam wodi tonko so sa emu abo ya wodi tini pa abanya nkwasiafo afa me ba ontonko so emu abrantie we ya we ya se de obi ane na koma obetima abo no obetim so yi na firim me ba to entonko so edu ohene ba ye ko duru ohene entonko so nenya nkunim dia wotire foforo na hwe nenya nkunim dia botire me ka me ko so ana ya abrantie no obetu kwa abrantie we ya
na Dayan Ofafo anu si me di besi but ma men kan asem jiro Ofafo anu si Dayan unim se ohun ye Yesu hipa unim sa me ho de be na hi me unim sa me ho ye na hipa je se do si dom no ne ni opesa me ye ne bia nya no no expect se me nye enso ntie urade so mfa ye so ye nsina na don't me wonso wa ho me so don't me mfa ye nsine se ntini kwan se ye de obi nso si eno ne odo no ya ube su oja me se obi a yayi na de afra adwumam oni adwuma a oye na me koma na adwuma ma ne ye ya wo ba adwumam no yi me mase akonya taso na ma ya kase no na oyi metu akonya no so free ho no me ma na ono yi na de ti adwumam otifie ti da bi me bomode amo anya adwumam nya adwuma no ono yi me wasamase anu ni yete you see I won't say at the end of the day ni yakopon de be pejam me tie akonya na so menye akonya le makoma de akonya le wo pira akonya le de nimguase akase e ba na na dia fara so yi afiri to say yemfa ahemfu nkonya mehya woto ampa so yi ye ne na onya akonya fa so atena no da so tie no so aye ndimfa papa ne mama ne nyeyi etimizi atamfo de omo boa ma ya bra bokore ni ba de say sida na wo ye ni panti no Dayan ni betimi ye bibi me no tia na ya siri kama ka wo ba na oto luku se da ma e kire bi on e betimi afa ni pa so ha de ameye wo no be dis anti ofa na ye wi ti ase e ma ne nya wo deda se o fa se do sere me wo pa ma se mo me nya me deda opon ni ba be ye bia me hu so ye ni pa wo ye ne best di me try me best e di akoda ni bi ma me he da mfa ni tu odo wo ye ni pa ni ntie to gbe bia akọ wani mate ofa ne dey forget it ofa pia forget it e mo ya so me ma pia wara den a obejojo makoma wo ho wo ye den a obejojo makoma kataje ofri be ka kataje kaza kataje ma yimi na free so kaza bra papa no da wo ifreni ne yiro no ifreni sen pacho minim ne ti ni blade se dia na nyo no so na kan di nkan ni blade me kura nka me chai ifreni je no ni ifreni eba se wo je kan ka hwe ifreni ya adi de wo ye bia no e pop na ka sebi ni ifreni wo de laptop ko kan eba eh ifreni do ni di wonim so be I don't go jina kwa ho eba eh if is a papa no friend ifreni nkete no ya na sika mo to no phone so na papa no water body o sha se so peke ye na doye ye na poye ye na doye na me yire no ko se papa no kutupa owa ese ba ko sui ko mu be be na no ayo body straight na masa na me yire sie na se me kunu no na obua obi na sebi ase mwana wo bua no kra no won appreciate ya me catch yourself sweetheart ebe ya nka to bo ase kaka be ma na bi mo ba be no oyo e fe no ojo frofo o jai be mo na bi mo ba enye se be mo na nyuma bi ye ni won san ka mu ni wo le kasi mu ni wo ye ni wo be me bia no te me so wa no be ya ma me kasa mo tro o de kasa wi onyo ba yan sane do agene ma na oyeyi ba de tin da no papa me boy no any problem wo ko be wo ka no any problem samle no ko hu sika no problem la ba boy wo ye dai e je papoti be pa na ba different ni ye wonka monka teme ti wo kasa ni friend ni no yo e nyina no you right ya munya ye kakra ofa o ya nkrofo ye ojam bra nkrofo bi so nya ye kakra nkrofo bi so nya ye kakra boy wo da fie o ko be bi okra wo na hwe no wo na mandwen boy na aka ho se te sa se nte sa woni ona aka se me ko be bia ni pato for the floor for mun ton kontom e wa fa Bulgaria me ko ye ni interview me ko ye Bulgaria interview e wo Accra sa university ni mo friend say Lagos ofa ja ojam me ko ye ni interview wo Lagos ojam me ma mfa to woni bi ni friend dia ka o sati say e wa do we hu ni nyina laptop ya o ka laptop wo de ye de me se me ko ye ni interview wo Lagos me ko no mama ni day before me ko dru nkran no me ye nkofo bi interview na me ten nkan na me so me pede number afre na me friend so me friend so wo Lagos me mra
me koko ye interview that day papa na ye dete papa na ante ndi se nka me toto na no ma ne kofa asem ban nya papa na beboka ndi wade bi wa panyin ni so kan so gine ko ho ofa ma doka na kure isi papa no ifeni e dia pote pa no ye ya wota no nya wa ye ne se ona na stress laptop me why papa no so nim se ojam nya mu ye onyo edu ba na o school no enye me ba ba na o school no na ma bonche ma mba cho me ska goto ni ni di o ko ne e bo no nessa me sabe bano ko na ba ko stress laptop nessa me ma me temi ngadi ye okay wa dwenchire me ngadi ye wo ko no sika nti no o di akura ko university o do ba ko to university na dia ne obedi ni wo sere na wo aka se wo nhwe ni ye okay na asembeni university na what ya one na ayo na de ko nti say school fees na ye tua no 50 million no utimi tua na ne obedi ye na utimi banka sika no sha se so mu ye no o ka che ni kunu na ni kunu sha se so ano dia wo kan wo point ba so won hwe ne dia e dangerous akwa no kra so won na sika gu ni bag me bi da ma ne papa na ka je so nya sika won fa nto na account so okay just papa na kra ni mere tio mani bre na ka o sika no ko nya se ko be wo nya sika ko account e ya de no ba ko mu sika mu atwas wo eno dia mi ti hayi ano na ye mistake o ha be kan na wo ba re nye o ba o ye ba e se ba me kenteni yo me ti pa bra papa no se wo nya sika endi ne basa foto account ya ba do ko be so account e to ba ko mu se sika be be ya wo de ye dey ano se papa se ni nya sika be foto account mi hwe ye ni mani ni basa ano ba se sa okay no train no seconds na ko su ye ni friend ko su ye no pick ye awon na acha se no o te mo jo mo de mo jo se ba me kenteni ye papa se ku ne sika foto account sum eni sika na basa ano ba ko hu ye no se sika bebrebe wo de ye kai mate fanu sina me come next story so onya ni mrehwe oni brade anka nya ni so ma ni kunu kwa ma ne please papa ni dabi minjintum da me say onyi minjintum ko fo bi on almost young grateful Emma enya ma sem bi ajai save your life hey fear woman fear some men save some life fear woman save your life Fanusi eye fanusi eye woso monye kofo be you grateful God for my binum you are yepe yepe point be form Pastor Rasta officials, I don't want to decide. Ofalumba, please handle the issue peacefully. Ofalumba, keep your good work. I'm Pastor Rasta, watching you live from Wasa in Kunya. Special greetings to my wife, that's Sandy Donko, and my respectful son Gerard Upon, and I'm over all at Wasa. All right, then some people like chicken. This is from Jacob Joe. Emmanuel Abeti said good talk. If we do say it's true, Bishop. If we do say I agree with you, Bishop. Papa Boss said the guy is ungrateful being. Jacob said I'm sorry. It's hard for some people to say apology. It's hardly for some people to do. That's what I think you really want to say. Thomas Sheba for William said that I have a blind man schooling at Legon. He goes to farm, fetch water, cook food, and very humble person. And then you blind historian get things cheap and out talk like that. You are ungrateful. Ciao. Eric Minta said, oh, of Alumba, good talk. Lucy said, one thing we need to know in life is we shouldn't actually forget our beginnings. This blind man has actually gone too far and has caused a lot of people from getting an opportunity from a team. That's my pain. Of course, me coming boy, all the other block will be a chance. What's my say? So I agree with you, my dear sis. Ratty, my dear sister, jam fire him for me. And I want fire here and or supporting it. That guy is ungrateful. I love you guys. Thank you. Diana Amano say, I just love of a lumba pa. Jacob say, oh yes, of a lumba was spoken. Made up quite jam. Talk well. What's it? It's a kasaye, what's it? I they work candidate one support to. Jacob said, oh jam.
not all women, okay? Because good women always make their guys successful. Pastor, hey, Ojam, ha ha ha, you this guy, my, you mean funny part. Diane, please allow Ojam to flow and offer Lumba or correct him. All right, darling, you brought a club, Francis Alto, before we quack the word spoken, Ojam. Ojam is making nonsense. You have you have to know that the guy is ungrateful, made up quiet. Ungrateful people like Ojam are poor and support you and the guy. Agbene say winning team to receive to show directly from our platform. Okay, he came on and on like that. My last story, Embrace and Nano pay. Then when I come back, I will just make sure say maybe the rest of the message somehow. Businessman beat wife to dead. Businessman be a wabonere amaneo. Terminal of court. Okay. But like the evidence that is out there now will be any and videos are Adom TV. Moshe, me share videos you cannot mirror. In fact, a bit of Facebook see as I speak with you, you're streaming videos no Facebook. Me share na me ra because me who say me nyana bre na nkomo a oni me di and dia me to me I share out to the public among me who say e idea no owo atiti mu e wa ware no mu na ade we na ye say eye esuade ma yin na domestic violence na yin jai sa Jaimenka o yinjaya ware kosa we dey wukunu na nkola nti, and this is all what has led to what has happened. Nti kakra meka ne say me minua no na nya dia ne niji e wa ware num na like I said in due time say court proceedings ni kwenim kakra me wono me sure say I will bring that also out, but for now no I have to withhold it. I did that, and that was barely 3 weeks ago. That was barely 3 weeks ago. I did that. Of Freya, in fact, me na me Freya, you don't know Freya because Papa Freya me say Freya uni ana na chiche no re na or how mu na me say woni no na mo ye close pa nti wo dia woni ne kasakra e be chiche no re kakra. And I'm a far phone, and I'm a friend. And eja, my name is Chuchu Nkomo. Say, you know to say, and I'll catch me so. To say, ya oba landing or a choir, a branch Charles or fast who Eddie inform me a bushia about Minia Barn. A yes, say, Ubiati, na Mwankasa Mujeji say, no crane with the and answer windy no crane. What was all you're saying? Yeah, me too. Matter. According to the media and according to Ono Casa Charles on the kind say, idea at the crazy will feel a yes Saturday a homaching around three thereabouts. And I say, according to him, or to say the beer before. I'm trying so much because we say more a local station, so not English not yet too much. Say, okay, big noise. And sorry, say Okako Shadeko. Okako Share not mini aba emunu efi omufi no mu brown. So inside at the top of ni kida ho ni 19 room. Sana ono okai. Na mesrewo say what befa obiba aware no say uba you are going to keep the person safe. Na bibi sa esi. So oyare o waye den o. I don't think say it is right to wait up until 9:38 a.m. before you make first contact with any family member of the victim. Asemini si ahamache no. Ebo anapa 9 ansana 9:38 offer phone after me papa.
Hey, Yasemo. To baby and I say, Bruni say we land up marrying our enemies. I don't know if it's true, but then I didn't be see my bear must have been paid. So it's me a boy Raman a free. And I didn't be see a Sebio or background or so for Bema or so no Ebia. Be good Hufiana, be the Natamana, be Bruni, as a free as so. A whole lot happens. Offer Kakakrani uncle. I'm romantic and a baby at the movie. No, Bema, we do new romantic. We do new romantic. I had a DV. Wish you have been decent on pen once a or call bunch and crowd felle, and until you new romantic. No mom to be ben my as a movement or to can or baby ever pay him. Would you say decent? Well, you know, who are not baby or cap on what for because I call you romantic chain will be a then phone for never must see a new romantic. Only a coy. Me at the time across here, then some treatments are book about. Me, I'm new romantic. I dear about going to me, me or back around was sooner. I was a miss. Now a ravel. Dear, then some treatments as any why you be a make or bono. It you know, Bama be a mecam, Bama be an and what was it for Jenny? Bama Jim for be or boy baby ano. The heaven copawa. A rather sate a mamma as exams. The Bama be out to me crow, yet. My idea, ni Jenny and Nikan with Nimuno means or having great dear. Go met me a be at any time. It's all a Bama not to know yet. No problem beyond shut down, ma. You come for 10 years, 15 years in Libya. What's that Bama crony? Easy so to me call heaven. Because I do about the young, or young government to me and do. It is all to me cross Abana, Bama be I be and your before. Do it to me partner. The Christo say, when Nipa went to me show fear, you know better has Christo as up so, fear or yet, or ma. And new fear. This all to me show, idiot to me show, may I dear be and what one test obey when you are about them. Obana bet me dare no awro ne ma gu ba bi basa okoka ayabufuo kasa obese atu ama ni nyina ti so timine sa aba anetena ene ya den se okọ abonte obi osiesie no kama afum ketu obi abedi natem di mama ma ya bone anu omo bu omo no e kire se exams no muntimi mpaase wo kristosom ubekom no ye elder ubekom no ye catechist ubekom no obontene drums akesie nya obona so dem no oba ya bone no amana ni ho ayese na wuye be ka kire me se me hunu se de mesi atete me ire me hunu se de mesi ne me ire nyansa be pa na wasema be kanimu ena me nko oba ne so ni jame nko so betumo ba so ya de so chen so but se be ma pant man so wonsam ye na se be me ma create me tete ye no obi aka de se wo koye na ba ma ne na be nya jane mo mfa ne musuo nko na how much mo oba woda wachi na obo na ni hunu ye no na ni hu ade da moja na wo kon do so ne be da na pe wo koda na ahwe na ni ma akono be na obenya na mo filises na wo ye Jimmy Revne Jimmy ya papa ye na wa Jimmy ya ode tuwe nyansa be pa ne wo dada make a kire abati bi se wo yere so kwasia wo yere timi hwe no aso kwasia be ma Jimmy fo aboa wo ye be ma na wo oba no wo kasa nsem wo nyina wi ana so gina bonti na ton be ma no mankrofo a super na wi a sebi obetimi esa abeda ho na sebi wo sa agbo adagya kire sa be ma ne se sebi o wonsa no na na che se wo oba no kra no so yo oba dan oba kwasia oba Jimmy fo oba kura senior wo so ni munyansa to the very moment a wo be se be ma ne kwasia Jimmy se aware no agu no ana obeton be ma na ma da sa wo monti na ma ya tena asem no aware no mpe bi hwan kro mo abigina bonti mi kun de hwan kro mo oba we Jimmy fo aware no mpe ebi ni ti wonya abu ni a obu na eye say which means then ibi o be ma no so ye Jimmy fo exactly well kwasia pa men ka bi na ma that is what I want to hear from say ye mfa kwasia ma ne kwasia sem number in that screen so ba ma me ko ja ba wa tu sa open no na feel was ado nsa ko no ene ayi for be twetwe nkomo Kumawood Training Institute for body of Asia Pacho nkomo abusuafo no enchi be ma ntu we free maybe na be le ko ntu na mo de nje mi aji de de ma wo mu na mo de ma say mo ma no 25 years o ma 1000 years kra bra e be so ama ne san ba out but what is share wire 25 years da be na be so bro de to prison e ho nya peche e nya peche ti be so mo say me 25 years ma no o mu fa ntum peche mo nya ho mo I have my first call on the line. Hello, good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Made up from Pacho Mami too.
Moving in an catastrophe. And I'm into you. Takana can you suffer not the Akufa the Wulo, I know Kari. I did not give me a cat, and then also told you to keep. I remember because when you said, champions, a bad is that Akufa the Green 4 years, and a bad is said, who that can you say, and if you not put somebody by the back, say, I'm to the Samba, into a pack and say, no, you what to say. Who's your so you miss who are never died in the Muhammad, and then to our class of then yes, the job and I can do. We don't just on just in the but the key of Obama, yes, that's all for you. Only do not know. Okay. The one is not on your mind for who got no, the almost your mom power name. So the almost is almost and do Tigana. You are quoting the higher, no, it's only that you cannot get you over the kind of time. Medasi Bebre, hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Madam Pasha, I'm into you. Oh, but I'm a friend. And I'm my mom. Okay, and I'm into you. But I'm a boy, Bishop Bloomberg, Pastor. We don't know, come on, let's say, Captain Air, him. Now, Captain Go on my own. And never. All right, then. Hello, good morning. Good morning. Middle. Good morning. Major Swam, Pacho Mamintio. Ubia Hoya Yamiadum. Okay, let's live it. Pacho, what's Marco? Go for Lumba, I Lumba is at the end of TV. Upon this go on Wakatagi, now, Mr. No, okay, no, but my channel is there. 77 billion dollars. No, this year, you are on the Canada. Ubia and style. Hello, good morning. Pacho Mamintio, I'm made of Papa. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Pacho Mamintio. Okay, anyway, Bishop Lumba. This is the Hey, Burukutu. I but and there will be so much for a man or a woman. But that's one other, no. And one other, that's one cadet for one time for the year. There's some not see, nobody hated that one children are born. Everybody had it. Let's see, all in all, thank you very much. Kumawood, Bishop Bloomberg, you're welcome. And then they're coming. All right, thank you for calling. All right, thank you so much. Thank you so much for calling us. Hello, good morning. Hello, good morning. My dear Pachoma Yintio. All right, what's about Yintio? Bishop Bloomberg. No, my comment is businessman of one year. And yet at the back. Will be also at a businessman of school or we are educated. Now to make known for the ball bar. How? Maybe we are banning a lady in a commercial papa could be. But in effect, no bar to this standard. Okay. All right, my dear. Thank you so much. Mami Fabio 2 calls being me. Draw the curtains down on the phone segment. Hello, good morning. Good morning. Good morning. My dear Pachoma means you. Oh, when to mention so. Last call I'm running uncle. I think say me for call be me. Yes. And hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Marvin Pacho means you. Oh, okay. Suffer Stephen Capra with them Sumami. It just so suffer. Amen. Yeah, on the very careful on the Casa come all right, which is what I'm not. Nothing so. In person, the country was in the program, and the ship, I will go and walk down and outside Ghana for the island. I said, the Moccasin, any jump, the Sil jump. Yeah, that's it.
Yeah, that's it. So all right then. I just have call be a media. See a couple of messages. I want to read them quickly. And Sana Yako. If what you said, the man is already with the police. Okay. Patricia Bain said I was a victim of such problems. But thank God, I'm out now. I'm not with him now. Okay. Patricia Bain says you people should leave Ojam. Okay. We need him every day because he makes the platform funny. And he says the facts. Absolutely, I agree with you. I have this one from J Code. He says Ojam can't change his style because we controversial men like Ojam on the show. This one says Tompo Ojam will get problem one day. This program on this program. Ojam will get problem, babe. But there's also Ojam master big. I have this one from Bonfire Barrister says, Diana, I like your tattoo. Oh, thank you. Thank you so much. I think say you're quite answer. And then Kumawood training institute for better training come yes me time so but for chia back 1 minute per day ko na me twa me homra. Okay. 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 All right. Okay. Okay. Piao. Nana yeah that's it. Sweetheart. Chanenko. Okay. Okay. Piao. Mamicha air bomb so hema na me twa me hoba. Na ye de Kumawood Training Institute for Abetwen come stay with us, we'll be back. For radiant pempens where do they? Go family dish me be ni se broni ahu ofedua no. No abesi trododo amatoa. Pia. Anima, nada aí. So the 3 days in the malaria, no man don't to make us a men chen kuda malaria kura me ni be dipa. Aso, minda na ya brempon katachi. Me nim senya metienti no. Me ba no, me boa me ho. Mo aso adro ni nie. Dawood heba misa. Adro wi me yire dom sima. As a corner for one mama wedding. Dawood eba me cha dia ma me di hye ya kire se okwa obetima ahwe ne so yie. Bra bema. Me de chew. Dawood eba me cha. Sahwini na duro ni nie. Enkratoi FD agiatu. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrail. Who said that will complain with sissini Koowaa, Epe Ajiwakade, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who jack a sepan and ne. You could debrail. William, a yama money mema, Edusa herbal mixture, and you Edusa herbal capsules, and your Koowaa Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na yeme. Ah. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sudi, me bi komo me mami adwoamwa. Hey! What does ye aye juma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki? Edusa Obie Timinumbi. I just a pin for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA
ahwehwɛ saa adwadie nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ job training ensano juma ayimfie ya sanso ababie yes afi bema Ghana ni bia ohwe yen bia enya ensano juma aye on the 12 March ya yesimu ni da etoso edumienu pepepe eye Friday a ebe ya de eda ba ko pe na esi ho ni a kyerɛkyerɛw saa nneɛma ya edidi soyi car and motor tracking device eno no eye senia wonso betimi ede machine bi ahye wo car ana motor mu na se eyira mpo a watimi ehu ba bi a car no ewo yedi kan a kyerɛ mo se na esi 3D epoxy sese ye kyerɛ 5D epoxy eno so eye ade a se wo ye no wo dem ana se wo ye no wo fie a eti hren aba ne ye se ase de waso kane akora de atomu no fe ye besa nso a kyerɛ new biofield digester yedi kan kyerɛ mo saa old one no ba we eye no foforo kora ana ye de aba ye ba be kyerɛ organic weedicide nso ye be kyerɛ ye nuan makuafo no bra na ye kyerɛ se na esi eye no na wo di gu koko ase ana no bae na se a na timi adonwura ni nyina snail farming bra na ye kyerɛ se na esi yen nwa sese de enwa boa ye den pa eno nti uba mo besua se na esi yen nwa emretie bi mu obetima yen nwa ama nwa anyini bebre na waton na wo so de anya usika mushroom farming eno no aye senia yesi dua mre ewo ye fie ye garden mu ana se afuo mu ama ne nyini from kama na wo so timi ton ede nya usika bebre ye be kyerɛ soap making senia esi eye samna na ye de ye ade wo fie ene baabi a ye be kyerɛ senia esi eye washing powder eno so bra na ye kyerɛ kama pa ye be san so a kyerɛ abɛfo kwan so kra yesi di ye ne akasa ye nwura a ye na ofie ede ye gas ema no so ja kama wa bra onkoto gas o baabi a ye kyerɛ senia esi eye gas ene ne cylinder ye wo bibi so ti say banana shower gel bra na ye kyerɛ senia esi ede kwadu eye shower gel kama pa ye be san so a kyerɛ fruit ice cream bra na ye kyerɛ senia esi eye brown sugar a wo de be ye oniema bebre aton asanya sika dettol ye be san so a kyerɛ senia esi eye dettol ana afen so ye be kyerɛ senia esi eye milk powder bra na ye kyerɛ tomato paste ye na jai de ototo no abontin bebre na eno so san de yare ebre wo no eniema ye be kyerɛ we nyina eye natural ye ne ye ho niema ya ana ye de kyerɛ wo se ne be ya onkoto na ummoka bebre obatim so asan de ye wadwuma na wasan nyamfa so so bebre number don the good screen so no friends say na fe yembuku din to ho ye kyerɛ niema mako 15 ye de eda baako pe ebe kyerɛ simple kra e ma ne nya wanwa se ye de da baako e kyerɛ sa niema we nyina no ye se tua eye 250 Ghana cedis pe kana sika no 2.5 pen drive eye 50 Ghana cedis and a training nso eye 250 Ghana cedis o kana nyina bomu a eye 300 Ghana cedis tua sa sika kumai ni amfa nkyerɛ sa niema we nyina na fa kɔbɔ bra ye besa nso ama pamphlet asa ama certificate men send sika emfa ma obia wo de frɛ na fa wodin ema ye na ye ntwerɛ wodin na fa wodin no en register ma wo ba na wo do sika na ba wo betua pɛ ni ama receipt fa number na at the screen so no ni fa register o se sia entrance nka se menya adwuma anye se bosia kɔbɔ bosia na fa bra na besua sansa no adwuma we make I say eda ye de yesa adwuma de yi eye efiada on the 12 March ya yesimu ni da etoso edumienu pepepe eye Friday a ebe ya enti sere kwan wa adwuma mu na sere kwan ewo boss ho na bɔ modern ase sa da kupe we de wo de baba besua na aboa ye yesa adwuma de we nyina ewo Kumasi Cultural Center Kwashadan Hall eho na ye di sa adwuma yi enti baabi a wo free baabi a me pacho bra besi Kumasi usi Kumasi a o se wo pekageti usikajetia pe busa obia se ehimfa na cultural center wo obia be kyerɛ simple kra so frɛ chichiri na eba wo de frɛ yen na yembuku baabi a obeda emfama wo baabi a obeda no eye free afei obi bia obaba training ni bi no wodi na obedie aye lunch no eye free ye be ma wadane adi ene ensuo anom ama hoto kama covid-19 enso protocols ni nyina ebe ye adwuma kama kwa number na at the screen so no ne emfa register o se sia eye 0244294066 na me pa cha wa send wudin a ewo ID card no so e de amaye na e de register wo ba ya na wo do sika no aba wo se ensa no dwuma ahemfie e beye butu Kumawood TV Amansane
Alright, I'm sure for make us say and ye Kumawood Training Institute for Ebe Train Common now on my crowd because omudi jumedi be ebe sheso or chan kwa anopa no chim nature say jumedi no asheso ewo Kumasi Cultural Center kwashi either hall na eho NHS insanu juma bebre aye bone bede e dey ahyenkro for nsa if I should put it that way so na right about now men saka penny ba ko a chese odin tintiman ewo dwumadi ni mu e be twetwe nkomo mana kwaba na onka ho nsem bebre emfa enhre medofo akwaba ye share bi ye chire boko efi boko Kumawood Training Institute, what is it all about? E die na mo beye ama ye ka Kumawood Training Institute manya kwanya de na me kai after so achia me am kromu such a boss of mine na wa makọ and pa bon na na kuso komedi na one pass ya ka Kumawood Training Institute e ye ko kase a Kumawood da ko otija ko muka akosia ni bi e ko nkai ye de bebo Ghana ma be som ye man na onipa bi a wo pensa me masua kire no ma ne bu ye won sare mo be brebe Kumawood da ko tire tita wo ama man so ni ba do so ye ba be tire mo de som ye man ba ye man so de onipa bi a wo pensa me ma no ye bi si ba ka krebe challenge no ma no da bon bla okay but aroma jumadi e dia na mo be kire e ho because obi on ma o si o semi fetching benche mu na me ba what am I going to learn mekosua seminar mekosua keke mekosua den obi sabobo eye enuoma mo be kire e wo ho ni bi ama the all ba no ono so ehu what he or she is coming to learn ye be kire ma bebre na ne ma ka be tinya bodi no e bi yes kwa ye faso ye bi emre mushroom okay ye hu ye nanka ye na na mam so pesa na ye bo nkuro ketu mu no uba bi mra e de se ukọ wumfu okay dubra ye domfu a ye pem be se nkankon ye himfu a ne efu se ye hie fu a wonya mele ana do mo je se bi butani bi ko to na be abe ne pro ansa wonya do ma we na na Kumawood da tena se amba ye mo se ye ntime ntwan ya polisi a obetwani be to abansa na ko ma ne wahi ya ko sia ni bia ya nso ye de kire mi bia ai mi no betima bia bi wan kasa ofie wo de okay wan kasa o hall ko no anasa o kitchen na ko so no betima bia mi ni bi wo ama o betima pa ke dia bobla okay enye no kwa ano pa no so a yan kasa ye fruit a ye won no Ghana hai ye timi dia shawaje ye yogurt ye ice cream ni nyina ye betima ndachina ye fruit is out so de ye fruit bit is nyama bit is kwadu apple okay saania man betimi dia chokwa e faso aye de ye samana okay e faso aye de ye shower gel e faso aye de ye ice cream ana yogurt ni nyina ye be kirewo amo mu se sai kwadu no enye faso o so nkwa ne se wo to na me bi na aye de na da ko to kwa e fo no okay eno ba no wo ho pa ya de ne nso ya sa e ko ye ni ye be kire bi ti se wan kasa o fie ball na wo se sa wo bo anu ana wa kan de wo kwa de be na da me de bi a wo fie na ka o tuaka ene ye kira wo se de odi be gas e bia no wo duane restaurant for ne choba for odi sinkuru anya kese omumra me kira wo da kira na wo Kumasi Cultural Center engineer ma ye kira ne doors na se sempo de me sa de aba de ehu na nyame ado me kira bia me de be bonus ama omo e ba e bi nso ara me de kira foforo okay na ye fa so ye wo ewo honey me ma wa kopo box akosi ba bia so ye wo no na ma kira wo ha ma akonso no makabo na de gogu adaka nu wudi gu adaka nu mu abedi na nson no na ba bia wo wan wo bia ya adaka na ma wow ya se so ya na man force afa ya bi oja wudi adura na asa wudi enkonya wo ye de na mse da bi oye nim die ade anyame akona sa so ade ya ne hunu bia nyame de ma se fa ya bibi okay ndi sa wa hunu na so bi ko hunu ha be ka so de aduro ya ama na nyame abona wo hunu ya wonim start no na Kumawood akotre ni nyame ya hunu engineer ma ya de pa de pese me Ghana ha mama what you want to abon say me may diesel wow yeah man diesel is a petrol yeah they are you go come am sa poso go dey sa fugo Kumasi na ya ni nko no ho na abasebo de bi na nkwa mu a Ghana mpanyinfo de bra ye e de bra Kumawood training for na nya so de niam ya be chere chane de e do so de bri e do so
And be home come. Quite a fast one. Make sure say you see bia body e kuafo no. Na body no body bia ba kusu abetimi aso edro mienu ekosi dro nan. Oh wow. Bosomi nsia bia aso body no betwa. Na ne ma na kwa ho no so no betimi atu manko ama akoma kwa duenum wo ho. Me ma me abere kra ye ne ne wo akurase no wo kodua body na sa body na ha. Ye se wo kodwa ho dua ko so body no. Okay. E sa body no ebebu. Sentini sa ne ma no so. Ukotumi asakura akodua asama to body ne bebu. Ye se kodwa bia na sa body nkoma akoma 100 and na akura wo di ko so body na kura wo hen. E asemo. Enti me twa so de obesi adua body e won ka so afom ho. Na watimi enya emanko amakoma ako aduonum anasa aduanan wo ho. Okay. Ah, ubetu me ese aduonu wo ho a emu ntontwene. Ah, kwa the first one you be this time. Na wo di bekum nwura. Na de e won kwa na anu training a ma wo di me ekwa yankofo bisa say, "Eh, ade na wo di kuma ne selective no kwa de e won." Sira wa de na wo hu di ye. Enti se wo dua ne ma no ba bia, wo nua bibia wo ho no. Make sure say de bekum nwura ni nyina. Ne se wo ko dua mako ntozi nya no wo ho so so a. Make sure what they are never afraid duro no. Na wa ye no wafo mu ho no. Na wo de bo enobai no so a. Engula ni nyina be hu so ade a wodi bia wodi anim. Wow. Yasa betwa. Ekise nim de na nkasa de ye de adomo papa ye de adomo. Papa de yakopon e de adomo chede bi dum ye. Okay. Ah wo da me da ho no a me da ye so mu nyina. Sa me ye odifo awada fam so ate aso no koma akoma Ghana. Wow. Enti no ache na me. Asha me akoma sen. Wow. Me was so dem akoma enkono e wo kuma se ene Ghana bonten so me ana me da no. Enti wa na da no e preachie bibia na so me hu nkom sheda o. Oh, nkom sheda bi mo sheda yan so se ku jaja enye ni nyina na enye djuma de ni nyina nkom sheda. Nkom sheda ni nya ma e dia unfo so ma ne ma. Asofudie ni nkom sheda no. Okay. Ensaya kakra ye. Okay. Eti so bia opese osua no mo abobọ so nyina bi no betime aba. Won shia ye ndachina. Ofia chichini benche mo enkran bogos o takra de, you know, outside Ghana. And I opese obesua sa program we nyina ebia. And so obesua no ma abobọ so ibia. Oni ba bi obeda oba obende. Mama, eni pa no ba bi e kwa wa no. On de wonsim ne. Ya wa nwumre wonsim. Onya bedu a won de number no e wo screen no as no won frɛ. Okay. Empenin fosi kuma wo de siesie efie enya dayo. Efie abibia wom man ba bia da ama no ho atɔ no e da na e chana ye di sa adwuma no so no e san se protocol ye di suntem ye ma kwan mo bi kwa bonten kɔtɔ nuane o ye ma break ba wa no kura kuna kuma wo sa mo aduane ka credit ye pesa wo ba ade ehia ya na se wo de show no smash na mbanin fo de ma bu akwan mu protocol no ho akɔbɛ na ntin wo no ankasa musi abɔ ya bɔ ya papa dada entini ba no mra no wo mfrɛ ne ma no ba bi na na ho nkɔm Obi ba so obesua obi say na we me pesa me kwei sika sen e begime. How much you know are they going to pay? Do oba besua ne betia? Mama, nkofo be brand do money bi. Obi a go sika woje e na so ofa ba ne nyina na kuma trade. Enti se obi ba ya na man forecast mo dia mo che pure practical sika. Amma ya nkasa wudi na hono mo a wo ya de ba mi yankunu. Na so ne nyina mo sika mo je na e 2.5 which is 250 Ghana cedi. And the other chon yam makuma kudunu. And upon an ashasi, a mon on any upon. But I never do no meaning of it. Okay. And then I am for one tias. I decided I made chops at the Yabaka. I decided I made chops at the Catacundo. Men found answer a better Catacundo. Debbie, met my church or at 7 no year. And your money in Asarati. Enti Ghana for baby, I'm okay. Now you chum of fire first one. Yes, I know money now. If I go over. I bet us why fan. Ebe kwa so Kumasi Culture Center. Krobi a wasu bia Kumasi eba. Ene wo Ghana. Kwashi Aidan. Kwashi Aidan. Udu ho no ma wasu ko Kumasi Culture Center. Okay. Udu ho no ma wasu ko Kwashi Aidan Hall. Udu ho no pa na kuma udu fo ya shi t-shirt ti na ho no mo. Okay. Ebe show kwai. Telephone numbers bi wona so person free wa bro ababedu Kumasi a wire answer so onye dey on free. Say obodu na say wo pesa wo fra 0543 0543 59 60 70 0543 59 60 70. On free. Okay. All right. And me ma wanu hwam. Me da se bebre. O chance so yin na ba be bo chidom na aboya madwumadi I very successful because insanu dwumadi na mpanifo say ade ne wa wo de yin na ba be techi na ye come. Thank you for coming.
ebusia for ye kodia ediasda ebema Dawood Herbal say one more equal accident in the media from 7 a.m. till now. It's been a very wonderful journey so far. Me pacho utine ya obofuno ne ade malaria fever and it grab a bottle of a Dawood Herbal mixture nanonom ebema malaria fever na etito no ebeko me pacho na siatata yo sia to edranye ditso nina no symptoms of malaria numbi ebeye atwebrel wonti mo nsa Dawood Herbal mixture ebeboa edweme Philippine tips na boamo oba wabo nsa premature menopause nina no ebi feel so amakoma atowiyem Dr. Dawood is signature kwan e wo seshi asa nwene so wodi ane se opuso ahoma trofwe wa bra wayera 0241244012 0241244012 ana one no atwetwe enkomo Dawood ointment and so e wo dwaman so a wonye bi na se eno so uyusu a sa ahototo waposo na ye wo ya ochikase wusisi anasa wo hemfa oba bia etutuo no Dawood ointment ma won sanka bi na use mame eno ano no extraordinary ho bejo form. That's my favorite. Me can be just am person who say eno me favorite because so akwa adwuma pon abedu fie what me say ho tutu de Dawood ointment. And it's about center phone so ebo Kumasi. So I'm a macro. Ono mbuta omodi omodwuma. Wono mo se bre, eba no se kuku na tete firi oto te sampompo. Uja wona ya moja wom. Wodi de emo wani no utimi posta wani sa na efin so. Wodi ade hye wasum na akwa wasum kran sa omini mu nyina ekeka wa ho ne se. Eno so no kuku na hawo. Wodi ane se obeko Edison Herbal Center na ya say de no edi amawo. Entwitwa ona se grab capsules nebi na mame ononom capsules na na bo nse ebebo amoye obemo anase bury memo don't delay baby a wo bia no all licenses leading pharmaceutical shops herbal shops across the nation once ebeka bi okashi dry lane e won crowd benye Kumasi afedment about any farmer colonac and KNG nyina no once ebeka bi. As the PSA and CJ Fashions, Kumasi Amekum for clothing me, Sanso and Lydia Cosmetics of Kumasi City Mall. Me director, I or director me a Kobe Frank. MCRs a Oge and a Loretta, Sanso and a PM a Ochinozo, executive producer a Samuel Darko. And I said Samuel Darko, and Sam Darko, so probably I will be a Michelle. Sanso and AJ Hips is so part of the production team. Michelle I don't know much. Yapon. Job training. And Sanujuma Ayimfie, ya sanso ababio. Yes, afi, pema Ghana ni bia, oshayen bia. Enya and Sanujuma aye. On the 12th March ya yosimi. Nida etoso edumi enu pepepe. Eye Friday ebe ya. Yedi edaba akope ena AC ho. Ni achirachira saa nema ya edidi swei. Car and motor tracking device. Enono eye senia wonsu betimi edi machine bi ashe wo car ana moto mu. Na se eyira mpa watimi ehun baabi aka no ewo yedi kan akira mo se na esi 3D epoxy se ye akira 5D epoxy anu so ayade a se wo ye no wo dem ana se wo ye no wo fie a eti shren aba ne ye se ase de waso kane akura de atomu no fe ye besa so akira new biofield digester yedi kan akira mo sa old one no ba we eye no foforo kura ana ye de aba ye ba be kira organic weedicide nso ye be kira ye nuan makuafo no bra na ye kira se esi eye no na wodi gu kokko ase ana no bae na se a na timi adonwura ni nyina snail farming brane ye kire se na esi yen nwa se de enwa boa ye den pa eno nti uba mo besua se na esi yen nwa emretie bi mu obetima yen nwa ama nwa anyini bebre na waton na wo so de anya usika mushroom farming eno no aye senia ye si dua mre ewo ye fie ye garden mu ana se afuo mu ama ne nyini from kama na wo so timi ton edi nya usika bebre ye be kire soap making sani esi eye samna ne ade ye ade wo fie ene baabi a ye be kire sani esi eye washing powder eno so bra ne ye kire kama pa ye be san so a kire abefo kwan so kra ye si di ye ne akasa ye nwura a ye na ofie ade ye gas ema no so ja kama wa bra onkoto gas o baabi a ye kire sani esi eye